kandi ndaza gukoma abantu bijyanye muri imvura kana ajya hose oya imvura iraguye soka ningo madame asivuga ngo utashe utabyugize reka nakubwire pole pole aho ubona wimutse je nafashwe ku ngufu wimutse bata nakubwire je nafashwe ku ngufu umugabo arafatwa ku ngufu none nanjye ubona wegenda ndagusanga muhira ntacu oya uguru umbiriza reka kugorana za madame soka tugende ugute ngo soka tugende je nafashwe ku ngufu hano bana ko nafashwe reka we turavuga nashitse muhira oya ugurura umbiriza reka kugora abantu bijyanye yawe ko none naze n'igikoko cyamfashe ku ngufu icyo gikoko kwanza gute none yo reka numwegereye wa mukobwa wabonye kuna nini manyumba za size wabonye rero usitaki kutuharibia siku tuache tufanye mambo kama hauna lolote tuache sisi wenye kazi zetu wewe ulienda abagabo babandi kama ukikumlia njoo nimembeba turudi sheri reka arafashe ku ngufu wegenda oya reka arafashe genda